ชิมพอเจ้าตัวเล่ไงตัวนั้นดีลักมันกุดกันเลยนะJanuary ni som thum ni khat koram lai chana ne piroe gu chomu chimi nong plan a office khan National Defence and Security Council tim emuta luka ko yin ha lung chung khong si meeting kha tu ase chun tu mi kong kaw te chu toi fyang ten kwan chim ta la e hi National Defence and Security Council a hen I tamara le ral kap boy big la chang tu chun thod do ko tha Amuta hlodo okotha le pitu hlodo okotha ramleng wonchi ramchung wonchi chun ramri wonchi polkha anatale anadi chanle wa khan chun minung thaikhat an sinan atu ramaboi nu rakap nu kona kan lak nu hen minung pokuan se pu henry van thiau jong kha tuten meeting han aital dinga suna en adam lo ruanga sizonga aume tuten meeting aital kholo la tuten meeting he National Defence and Security Council I tutan meeting an tua mi he ze rong dan tua ti sia chun rampi state emergency khakum hi atlin chang cha khan chu to National Defence and Security Council khan mucha muchim hi nong han ne nol ngai na kha I ap chang ding se le ap chang lai cha khan chu ti sia chun hauni da nol ngai nak chot lai lai thim nak thorok chunga tu ading asitika ma thim nak an tu han chung kha hauni da nol ngai nak chot lai lai timi kha chai ding kha suna en ma kha an than ri lo an ma SSC lai ni khan than ri lo e February ne khat unor ngai nak an la kum hi atlin nak ni February ne khat thai jinga hen kha than ding se thong hi pariat phung ram pi zhi zali le kulanga na ka khan kol hol chin ta main a phin ti se lai hol en chun a han kel ban tuk te in a han kel ban tuk tem bo ruak a chun a han kel bo ruak te ban tuk khan ti na ka so lam cho singha he chim du mi cho rampi thil sining le bo ruak vel te kha a han ban tuk te en dai te in a a chun nol ngai na kha nol ngai na tlai mi kha tharuk achap kho asau kho ti kha se cho January ni som thum ni khat ne piro I am meeting a khan an chai big mi chu kan kram bo ruak kan ram thil sining la dir mun hi han kel ban tuk te en adai ri lo han kel ban tuk bo ruak la dir mun kha kan sri lo ram chunga boy bai nak tam to ka da nak tam to ri cha a thim nak throk chunga kan tu khawlai lo ti kha bu chom muchimi nong hlan a chim chu meeting aital mi dang tha jong ni khan kan rampi adai ri lo nak le a han kel ban tuk asi lo nak taman dir mun kha kam phak ri lo nak kha an chim chiao chu cha fiang mi chu nol ngai nak kha thim na kha an tu khola ma tu kholo ti chu phun dang wasari se lo bu chom muchimi nong hlan ni hen nol ngai na khe atlai khori ape khori ti na kha sulam se che chor ram khel thiam sang tam pi ne an hu ning se an ju ji jan karlak acting president duala sila jong ni khan VOA heton naka mati I ataman dir hun kam phan ri lo han kel ban tuk te han kel dir hun te kam phan ri lo te an chim nak arwang chu nol ngai na kha pe zul in tlai ri an du cha si ti kha VOA heton naka chem chu cha chun tampi na an zuk mi chu thim na khe an tua kho la chu vum ri kau se lo SSC ni han nong ngai na khe thong hi pariat phung thampi zali le kulanga ning in tlai ri an du pe zul ri an du ti kha I chu fiang te na lang ti kha ram khel thiam sang ni tampi ni khan an zuk mi an hu ning an chim chiao mi se ma ti chu ka si har cha khan kan ban thom tan ha thong pang tha pakhat te ka ban pe ta lai chu Australia England le Canada ne at AC roi tun ha le an rian ton nak zai ma jat dan ta phi kharnak an ban to than mi kong kha si ma kha January ni som thum khan an dak than chang mi se tu tan dan phi khan an tu mi a hen company se so la je dang so kha si lo en van long diesel fuel azur tu company kha an si cha khan abe pi ngai tu tan ta phi khan an tu mi ni hen SSC ni chung lai ka da unak an to ton mi kha zai ma zat chu an hor suan lai a kham kho lai ti kha ro chan na ka chon abepi ngai mi pakhat chu SSC ni komtin te US dollar a billion in an hu na company semi mema all and gas enterprise timi MOGE kha US ni dunia phi khar na to chang so good news
thong pang tha tak se ma company kha as a sintang ka tam pi an hu nak se US ni dan ta phi khan nak atu chang cha khan an tang kam hu na kha zai ma zat chu an hor son rim lai ti kha chu zum ban long ka atik zong ase se aral da utik zong ase se bom vai khat an thla ka khan dola ating ting an adi ti se chu ro chama vial te kha de sin an tu kho na ram pi semi MOG Myanmar Oil and Gas Enterprise Company pi kha US ne dan ta phi khan na atu chang cha khan chu thong pang thanga ngai se aram dang tu ni chun ma kha ma company kha dan ta phi khan an tu ri lo US long na tu ri mi se chu NDAA chungi Burma Act chunga itel mi President Biden ni khan pe zulin avan tu mi khase dan ta phi khar na kamu pe avan tu mi sele manu zonga Burma ekning ban to khan zai mazat chu zu chawza ni khan as a silan ren to nak pol kha dan ta phi khar na avan tu chin lamang lai ti kharo chan na ka the good news ta tak asi cha khan to fian na ten kam van thom dum na se lekan rampi chu aral kap ni tlai ri do dir hun kan si zai da avalo te lai kan nak chiao in kan thazang kan chole kan tan ti ri chiao hau nan di lak chunga kalom